Iya nak, lacera-cera virgin ya. Teh, laku apa teh? Hari ya men, no kina ka anak cera-ceren. Oh aja nang kaki ya teh. Bayi ya men, alang sawa pole yang punya tangana. Masa alang katangke? Haram cek bicara na omku kaki teh. Nanti anak semangat belajar. Yo sawa pole men, bapang membeli sadin. Anak ji ya men, aku si dia nyaman bi sengko. Malah tak melarat tadi bapang lah men. Ku anak aja rencana bi kaki pada apa teh? Yo bak cubeng paling kenjap si dokter bingko men. Ya amin teh. Untuk teka hajat ngenang-ngenang kaki. Ya ken nga teh. Ngenangan re oleh teki. Tapi belum tentu takdir sesuai bi ngenang-ngenang kita. Ya lo wis teh. Kok kintar ke rumah metong gaya? Mantir teka hajat ngenang-ngenang kaki. Nanti Amin, amin, anak si titi dokter. amin. Ya lo wis. Iya men, si kelangkung men ya. Ya. Ano na, saya inom na. Ya manong ko na keres na. Aduh, Pada bi ngabong ko ton. Kaki dia mah keres na. ada mat ya Allah saramat. Aduh, Pakai nas. Minum cici. Lo kala saro. Cuma raya tambah boleh. Mari getting. kok boleh mat ya? Ayo mat. Ayo. Aduh. Hmm. Belahnya manongku mat. Dayong ko nas. Ano tambah boleh nas. Ayo. Nas. Ini kok boleh mat? Kok kan lamari suruhan nas. Iya mat. Ayo mana enom mat? Masa kok tok lo sing enom? Ayo main nas. Lata ada lah nas. Masa mat letah ada mat? Ini kok semeter mat? Ada omku mat. Pada remar nas. Tuli mat mulai mat. Minta besi ke bapang mat. Eke bayar apa nas? Ya kebeli enuan boleh mat. Masa kebeli gentak? Yo. Oke kawan. Kau mau minta PC ke bapak dulu ya. Oke siap. Tak kalau dia tadi nak. Siap. Lu pah kakam apa tangana. Ya beje, ni ada.
Dari di apa ya kena. Cek bejer nak buru datang. Lah tahu sarus-sarusan kalau aku nak ngoder apa, Pak? Ya, melareng tua cong, kabeter. Mikir anak tak sip datang. Sengko udah tengah siang atau malam tak lah pacang sengko. Teng tuh aja tahu apa, lah tahu sarus-sarusan. Kemana sengko minta pesin ah? Ya Allah, mereka tadi kaki segala. Tahu usahanya kan? Coba. Kato menan deng tua ria mau nana minta pesin. Saya apa oleh cok? Kita tak boleh beri. Ya lah tak ada Pak pesin gila juga. Bingko mari kebayangin om. Ambui rap pocong ngenom dia. Kaneser bapang deh. Tak bisa Pak. Engkau tak bisa ambu mon ngenom dia. Kamu marang kau minta pesin ah? Saya 5 pole cong. Sini bapak lepas ada bingkak. Kebayang nomen noman. Lah tahu sama ngomong Pak. Kaki mundur apa? Tolak kantong hitungan. Ya Allah, pas andi anak kata ji, angko ya Allah. Jadi berde di mau pesin apa? Mencuri temu aja. Ini ada lagi. Ya beredinda. Rasa aki mo na kaning kana. So siapa mo mangomongkan ako? Kaki ko tadi PC Pak. Ada PC na sapar ya? Aku lah ya cong. Ayo saya infak cong. Tak bisa. PC na tetap kalah bingko. Kaki mo ngebayar anak pelak. Tapi tak bisa mabunga. Gula cong. Kok bisa Pak? PC na pa kunin kalah bingko. Marah cong. Lalo bisa Pak. Cong digoreng cong. Kaki ring koloin terus lah karena. Marah cong. Apa kamu apa sih cong? Lah Pak. Kaki lah kaneng ko tain terus. Udah apa teh Sadin bilang masih pas tokar. Teh, arah apa teh? Payah. Teh, arah apa teh kaki teh? Jaga teh. Arah apa kaki teh? Enggak main ada apa main. Ongkuan jadi tak ada apa-apa. Kok ngatela kaki masih tokar di anak? Tahu main. Tangan anak di situ tak kena yang beli segala. Ayo teh, ngalai ke atas teh. Akar di atas teh. Tujuh di nak teh. Teh, ki puru jia nang kaki lampu seki kanang sila ko isanjung tobi kaki. Secang kaki odingi penyaman ah. Iya men. Tapi tak sesuai kalau bentang pengaruh. Pengaruh men bingkok seorang sukses men. Ku tahu men pakar jia. Dila terima teh. Mungkin jia lah celana takdir oding kaki. Tapa ikhlas teh ya. Pakai penuh kalaban aing mata. Nek pola aja titik jalan terbaik ada oding kaki. Odi riate tak kira lopot dari masalah. Ada perjuangan tanpa rasa lelah teh. Kaki tetap semangat cek putus asa. Iya men. Lah bener kakek. Odi riah tak perlu dimerjengangan. Lah jalan apa beda lah. Tak setejenah alur Odi sesuai ngenangan kita. Takdir andi celana tibi. Las neremah teti jalan terbaik. Meski kadang penuh kalaban aing mata. Tade Odi tanpa masalah. Tade perjuangan tanpa rasa lelah. Tetap semangat cek gempang menyerah.